Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Kunanqa kasianchis segundo domingo de Adviento hinariki del ciclo A nisqapiñe kasianchis tureña ñay hinayata riki 7 de diciembre del 2025 a vísperas de nuestra mamita Inmaculada Concepción. Ñachi kamuykuña programa kichis catequistakuna rimayni ahna kaqtinqa ñañay turay kunanqa domingo día del Señor. Dios ninchis mantaya sumaqta mañaykuspanchis qallarisunchis ki programanchista chaypaqa llapanchis wasipiña maypiña chaypiña kaspapas Dios ninchis mañawpaqtaqa kamaj ninchis Dios mariki churaykusunchis chaypaqa ch'utikusunchis sombreronchista ch'ullunchikkunata imakunachik kasharik umanchispi chaykunata turaykuna ñañaykuna hinaqa llapanchistaq nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Kuhana pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchet antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huch'liqkunata pampachayku hina amataq kachirwaykuchu wataqayman urmanaykupaq allinraq tukuy manallinkunamanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Much'aykusqayki María, Dios graciawan t'asqankanki apunchis Dios miqa warmikunamanta qollananmi kanki wiqsaykimanta paqaremu Jesús waykiri qollanantaqmi. A Santa María Dios pamaman nuqayku huch'sapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas. Imayna ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana p'uchu kañiyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Ancha manasqa ñañaykuna turaykuni ñaq masiykuna imaynallan hayk'aynallan kapuwasiyankichis kunanqa kasiyanchis aswanpas domingo día del Señor ñayariki segundo domingo de Adviento nisqapi ñariki Navidadta chaskinanchispaq nuqanchispaq sumaqta cristianokunaqa riki preparaykusyanchis ari nispaya kunan p'unchawqa riki kay programa catequistakunaq rimayni Director Padre Bernardino Turpo Estrada hinallataq q'imiqkunapis kaypiña nuqaykupas kariku ari allin hamukuy kachun ñañay iñaq masiy buenos días kachun llapallaykichiswan Dios ninchispas sutinpi napaykamuyki nuqapas ñachi kamuniña riki Dios ninchispas siminta q'ipiyukuspa qankunashwan kushka yacharinanchispaq hinachu chamanachu Turay Valentín buenos días kunan p'uncha riki nuqanchispas riki yapamanta tupariyunchis programanchisppi hinaqa napayruqsunmancha. Chayna punen panay Rosita hinaytaq kaypi espositaypas kashan chayqa napaykuy kachun waykuna panaykuna llapallaykichiswan kusikuymi kunan p'unchayqa ñaya ishki domingo piña karunchis chayqa waykuna panaykuna kusqapunin Navidadman chayananchispaq suyayshanchis waykuna panaykuna chitaninchis tiempo de Adviento nisparik taytanchis tas suyakushanchis nasnanta pero nuqanchispaq sunqunchis waykuna panaykuna vidanchispi kawsanchispi nasenqa uqniypiqa paqarinqa wayqi panay hina kaqtinqa kunan p'uncha domingo p'unchayqa kusikuy kachun día del Señor sakuya Santa Misamanpas purirsunchis. Acusa Turay Valentín hinakaqtinqa ñañay Luzmila buenos días qamsa allin hamukuy kachu napaykusunmanchariki llapallanki wayramu asirima radiokunaq chawpinta uqunta uyarimasiyanchis paykunatapis ñañay. Allimi ñañay Rosita nuqanchispas ñapayrukusunchis llapallan tariki uyariyamashawanchis riki kunan domingo p'unchaypiqa apuraycha phawayllacha phawrimshankuriki chayqa wakinqa apurakusun nispa kamshankuriki wakinqa chiraqpas shariki nijurushanku apuray Santa Misa marinankupaq riki chayqa llapallaykispaqa ñapaykusqa kankichis. Kusa nakaqtinqa ñañay Luzmila allin hamukuy kachun Turay Valentín allin hamukuy kachki programanchis catequistakunaq rimayni nuqanchispas domingo a domingo hinapuni riki maymunayta acompañaspa iñaq masinchikkunata catequista masinchikkunata kallpancharispa ari riqsirimusyanchis riki wach'irimusyanchis kira wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta hinallataq riki kay redes sociales ukhunta riki sumaqta wach'irimusyanchis ahna kaqtinqa napaykuyninchis kachun
Hinakariki Radio La Salle de Urubamba, Radio Caliente de Quiquijana, Radio Usangate de Ocongate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna de Cauri, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparaes, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelica. Hinagasten kariki alin kachuri que kangunas papas sumas punchi kachun Dios ninchispa samin chainiwan Dios ninchispa monay nimpika nya pahlamamponi anyan chakunchista meriki a internet impecable paipa mona kuinimpi may monet lyoxin mchaiko hinayata riki napaikulyanchista aturay Valenti que iglesia anchis Cusco periki arquirios del Cusco de canaturanchis kunata napairuksuma manachu turachay Valentín napaykusunchis llapayan de canatura kuna Paucartambo de canatura padrins kuna catequista masins kuna llapan iñej masins kuna tapaykuna napaykun sinayat igual manera kispicanchi de canatura bes monaite por remchan kuna panaykuna hinayat akomayo bes monaite oyerkaman so kuna panaykuna gracias de esta samincha kusongiches hinayat napaykusunchis paruro bepas Waikenskuna siempre por irshans ponen pisimanta. Si mandabas de canatura anta llakta kipe anta de canatura kipe panay uyerimans ponen siempre asanta o chaechas no canchas asakun kabeps uyerimanchis llapan lado kunapia hinat de canatura urbamba beps kahlat uyerikamanchis siempre tapatutaymanta uyerimiki no caigo canes panemanchis napayki kachun llapalaki suerkuna panaykuna de canatura quebrada onda Jibebsrik munaita yung kauray kuna piluma kuna quebrada onda bebs uyerikamanchis hinayat hawaki kuna panay kuna calca de canatura bebas kiklantak na paykikachun kikoskulaktanis bebs San Jerónimo Sagrario llapan de canatura y San Antonio hinakaktenka kayerisunchis Ari turay gracias rikna payro kunsia llapalla eña masinchis kunata sapankap de canaturas parroquias chipiamay munayta paykunaqa riki sumaqta kunan p'unchawkunaqa kunan p'unchay segundo domingo de Adviento p'unchawpiqa turay ña wakinqa kusisqaña kashan qayna domingo aparanku kay corona de Adviento nisqata parroquianchikunaman parroconchikwan riki Santa Misa tukukuyta sumaqta riki bendicimuran padre kay corona de Adviento nisqata wakinqa aparanchis wakinqa manaraqpascha kunanpas apasumaraqmi bendicichimsuma ichaqa riki aswampas kunan p'unchayqa hap'ichikun riki segunda vela nisqataña riki ishkiykaq vela chataña morado chakunata hap'ichikun anchita riki kunan domingopis sumaqta nuqanchis hap'iyachisunchis pero imapaqmi aswan kasya nuqanchisqa yuyarinchis Jesus taytanchis kay laqhayaqpi kashaqtinchis sumaqta nuqanchista k'anchayta apamaspanchis nuqanchistapas limpiawanchis ari kunan domingo kasillantaqmi riki evangeliokunapas chayman hina riki kashallantaq churarisqa riki kutirikunanchismanta taytanchisman kutirikapunanchismanta huchanchikkunata riqsispa kutirikunanchispak muchas veces turay ñañay manaya pipas nisunmanpas hina manaya santullachu qasillachu kashasunmanpas siempre imallapipas yuyaypipas ruwaypipas ima rimaypipas siempre huchallikunchikpuni runakunaqa entonces siempre huchanchikkunata riqsiykuspa Dios manta kutirikunapunik kasyanqa chaytanispa ñañay turay ari turay Valentín yaqasna kunanqa riki a vísperas kasyanchis kay mamanchis Inmaculada fiestampi ichachu willaywanki mayqin parroquiakunapin kashanmanpas ki festividadkuna porque anta llaqtaypiqa nuqaqpiqa nishu tapunin qayna unchay p'unchawkunamantaraq riki yastañan alistaykushankuña kay mamanchis Virgen Inmaculada Concepciónpaq sumaqta riki yuyarinankupaq Ari chinapunia casi waykuna panaykuna llapan llaqtakunapi yaqapas Virgen Inmaculada Concepción institucionkunapi imanuqa rikunimurani hinayataqcha haqay Akumayo llaqtapipas Virgen de Ninabamba riki Ninabamba anchipipas kaqllataq y waykuna panaykuna siempre taytanchisman k'ashkakuswapuni huknaypiqa
amay aquí machaykunawan rik ruasunchu rik taytanchisman Diosninchikman gustanampaq agradanampaq voluntadñatapuni ruwakusunchis chayqa allillampuni kanqa wayqikuna panaykuna chayllata recomendación kan rik wayqikuna panaykuna chaymantapas nisharanchis rik segunda velachata nuqaykupas ña hap'irachimuykuña rik ishki velachata hinachu manachu Allimi esposoy hinallataq Rosita rik allimi nuqanchis hap'irachimunchis ña rik ishkaykaq vilachata. Ari. Chaqakuna unchiyaq hinata hap'ichunchis riki nuqanchisqa Padrenchis Santa Misa ruwachata inkiratu riki evangelio leynanpaq ankipi riki hap'ichikunqa riki ishkaykaq vilachata riki. Ari riki misama wakinkunaqa puririsunchis chayqa rikusunchis mana risunchis chayqa manapuni yachasunchis riki y qué bonito nuqa felicitanturanchispa Valentinta Santawan riki maymunayta paykunaqa familiapuni sumaqta paykunapas riki purinqaku misama y taqchus riki aqnapuni nuqanchispis puririnanchispuni kasiyan familiapi kuska y kay manaña misama rispapas familiapi kuska kay coronadaqa vientoq ñawpanchisman churakuspa velachata hap'ikuspa mañaykunapunicha kanqa riki imaraykuchus manapunia nuqanchisqa aqnallaqa kasunman siempre taytanchis hamunanpaqqa preparasqapuni kananchis Diosmantapuni waqyarikunanchis amana riki aqnallachu riki pipas maypas wasinchista hamun chayqa siempre ñañay turay kanchis riki napunima riki ch'itillañama riki wasinchistapas picharukunchis kallpuñukunatapas alcharikunchis mayuchanku chaka pasana puentekunatapas allintaraq alcharunchis pipas hamun qhawaywanqachayki riki nispa ahnatay nuqanchis kawsayninchistapas riki alcharinanchis kashan kay taytanchis kay navidaspis sumaq riki nuqanchis ujupi nasirinanpaq sumaqta paqarimunanpaq yapamanta anchikunatayki corona de Advientopipas nuqanchista yuyarichiwanchis preparakunanchispaq chita nispacha turay Valentin yaqachu riki huk Dios yupaychana takitacha churay suma imatawanchu rimaririsumanpas Coronata kunanqa apasunchis chaydanta qunqarusuma wakinkunaqa qunqarurankis chayqa apaykusunchis domingopi Santa Misapi bendecichimunanchispaq wakinkunaqa randirakamusunchis otaq ruwarukusunchispaq rik chayqa mas munaychis kan ruwasqacha rik asnarin q'aparinman rik waykuna panaykuna hinakatinqa kay piña sumaq miski alabanza taytanchisman tusuyrusunchis munaqkunaqa
ñañaykuna turaykuna chinayarikiw Dios yupaychana takipas maymunayta Dios ninchispaq sumaq ch'ayñari takikunapis kasyan aqna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna imallan ruwasqaykichis hayk'allan ruwasqaykichis kunanqa domingo 7 de diciembre nisqañataq kasyan ñañay turay usqhayllaya puririsunchis watapas tukyakapsyanña ari kunanqa riki ña riki Navidad nisqapiña wawachakunapas kusisqaña riki juguetikunata ima chaskikuhna puririsanku llaqtakunapiqa hasta chocolatada panetones chiykuna rakikuyña qallarimusya y qué bonito la Navidad es compartir con todos y chay compartiti yachananchispaq tukuy sunquwan yachananchismi munanakuyta y chaypi riki pampachanakuypi kananchis nuqanchispas riki mana nuqa riki feliz Navidad nispa abrazayta atikimanchus ichis manataq riki sunquy preparasqachu kashanman nintaq qampapis riki ay a veces nuqallanchistaq yukarukusunman turay ñañay chaynat nispa astawanchama atiparisunman ari kunan naqa rimapaymi sharaykiku imanchay corona de Adviento manta astawanchama atipayaramusunman chaypaq chariki mink'arikusunman turanchis Valentín paya astawan atipayaramusunchis imanki corona de Adviento imapaqmi nuqanchis ruwanchis ña qayna pasaqkunapas rimapayamuraykikuña ichaqa kunan ashchatawanpas mat'irimllasunpuni Ari chayna kaqtinqa rik corona de Advientota muyuchata nuqanchis ruwanchis chay muyuchaya significa waykunapanaykuna nuqanchis riqsinchis taytanchispaq munakuyninta mana tukukuq rik muyuqa mana tukukunchu rik maymanta qallarinchu manataqmi tukukuynin kanchu entonces taytanchispaq munakuyninpas aqnaya kasya munakuanchis tukuy sunquwan chayta significan hinallataq kay q'umir rach'amanta o q'umir significan q'umir chariki esperanza suyakuyninchista nuqanchis kay pachapi manaya desesperasqachu purinchis ashwanpas taytanchispa siempre suyakuyninchis kashan chaytan significan chaymantataq waykunapanaykunap velachankunapas rik tawacha kashan chaymi moraduchamanta kashan rik padrenchispas kaq moradomanta p'acharukuspa quechuapiqa imanikunchik morado kanpas qunqarapuni llawli t'ikaman llawli color chamanta ajá o si no llawli niraycha ninku granatecha nishpa ajá entonces anchina chay morado manta padres pachakamunqa entonces chay significan conversión preparación taytanchisman kutirikuy anchimanta kaqllataq cuaresmapis chay colorwan ya p'achakullanqataq confesakunchis rik padremanchayqa chay colorwan confesawallanchistaq anchi maykunapanaykuna significan chaymanta rik rosada velachanataq kanqa kay hamuq domingopiqa 15 domingopiqa chay rosadataq significan mamanchis Virgen María kusisqa kasqanta domingo de gautete nikunchaymi chay kusikuy domingo nikun chay kusikuyta imanaqti porque ñaya cercachallaña taytanchis hamunanqachu chayrayku entonces chaymi waykunapanaykuna kay coronanchikmanta ruwaykuranchik entendinanchispaq chayqa kunanqa ñawinchaswanpas panay kay evangelio kunan p'unchay t'aqarisqa kashan ima evangeliota chayta willayawayku amahina kusa turay Valentín ari kunan p'unchawpaqmi Dios ninchispa evangelio churarisqa kasyan evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 1 al 12 nisqataq kasyan chaypaq chariki llapallanchis makillapuni karisuma uyarikamusunman maypiña chaypiña kaspapas catequistakuna iñaq masiykuna nuqanchisqa makillapuni uyarikunanchis kanqa kaymi evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy qampaq gloria kachun apu Jesús chay p'unchaykunapi bautizaq Juanqa hamuspa Judea ch'inñiqpi kay hinata willarqan huchaykichista saqipuspa Diosman kutirikuychis hanaq pacha qhapaq suyun sispaykamun nispa chay Juanmanta profeta Isaíasqa nirqan ch'inñiqpin huk kunka waqyaku Señor Diospa ñanninta allichaychis purinankunata chiqaqyanchiychis nispa Juanqa camelloq millmanmanta awasqa p'achawanmi p'achakurqan qara chumpiwantaq chumpikurqan mihuqtaq langosta kuruta wanquyru misk'itawan runakunataq paywan hamurqanku Jerusalén llaqtamanta Judeamanta Jordán mayuq kunanmantawan hinaspan huchankuta willakuspa Jordán mayupi Juan bautizachikurqanku Juanqa askha fariseukunatan saduseukunatawan bautizasqanman hamuqta rikuspan paykunata nirqan
yaw mach'aqway miray runakuna pitaq willasurqankichis na willasurqankichisri Diospa kachamunan ñak'ariyninmanta ayqinaykichista Diosman kutirikuspaykichis kawsaynikichis t'ijrasqa kasqanta rikuchiychis amataq sunqukichispi yuyaychischu Abrahampa mirayninmi kayku nispaykichisqa nikichismi Diosqa atinmi kay rumikunatawanmanpas Abrahampaq wawankunata sayarichiyta sach'a wit'uqa wit'unan patapiñan kasyan chaymi tukuy mana allin ruruq sach'aqa wit'usqa kanqa ninaman wikch'uyusqa kanqa ñuqaqa unuwanmi bautizaykichis Diosman kutirikusqaykichis rayku qhipayta hamuq ichaqa nuqamanta aswan atiniyuq manataqmi ñuqaqa usutanllankunatapas apanaypaq hinachu kani paymi bautizasunkichis Santo Espirituwanpas ninawanpas wayrachinanta hap'ishanña erasqantataq allinta ch'uyanchanqa hinaspan taqiman triguta waqaychanqa pajantataq mana hayk'aq wañuq ninapi kananqa nispa kaymi Diosninchispa rimarisqan simi Qampak gloria kachun Apo Jesucristo. Cristo. Kunan p'unchay pitan rikushanchis pin purishasqa maypin purishasqa a ver kunan p'unchay. Purisharami riki Juan Bautista riki purisharan ch'iñiq napi riki ch'iñiq chaypi purimusharan riki chi huchaykichista kutirikipuychis nispa riki nisharan chita uyarispataqmi riki profeta Isaías nin riki ch'iñiqpin hukunqa uyarikun nispa riki Ajá. Chaymanta chay Juan Bautista ima p'achawan p'achakusqapanay imatan nijusqa ari paytaqmi riki p'achakurqan riki camelluq millmanmanta p'achakurqan qaramanta chumpitapas ruwakurqan camelluq qaranmanta chumpitapas ruwakurqan mihuqtaqmi riki langosta kurukunata hinallataq riki wanquyru mishk'itawan chaymantari imatan ruwasqa pay runakunata imatan nisqa niwankikumanchu imagina imatan paykunata nisqa riki kutirikuychis nispa riki nin riki runakunata huchaykichismanta Diosman asuykuychis nispa yanirani chaymantapas riki Juan Bautistaqa Juan Bautistamanqa pikunata risqaku panay pikunan risqaku imatan ruwasqaku chay runakuna ari risqaku riki askha farisiukuna saduceukuna chaykunan risqaku riki bautizakuqta rikuspanku paykunapas achiykurqanku Juanman Jerusalenmanta riki llapan Judeamanta chay Jordan mayumansha risqaku karan riki chaymanta confesaykuspasha paykunaqa huchankuta rimayaspanku willakuspa aqnata riki bautizachikusqaku karan y chaytan waykuna panaykuna kunan p'unchay evangeliota munayta rimariwashanchis chayqa waykuna panaykuna munaypunin kunan p'unchay kay evangelio taytanchispaq kashan chaymantapas nishallawanchistaq riki Juanqa nisqa karan riki raza de víboras nispa riki nishu q'amikuy hinaraq riki fuerteta payqa nisqa riki nisukman riki fariseukuna saduceukuna paykunaqa karanku riki yachaysapa imina nuqanchis yachanchis riki Diosmantaqa aqna paykunapas karanku pero hawallantasha kay runakunaqa imatapas ruwasqa karan manasha chanintachu aqnapas kunan p'unchaykuna kash sumaya entonces waykuna panaykuna chaymantapas huk rimay kashllantaq ñan hacha riki sach'aq sapinpiña kash aqnata nishallantaq chaymanta riki sichus mana riki rurunqachu chayqa wit'usqan kanqa nispa ninamanmi haykunqa nispa chaymantaqa bautismumanta rimashllantaq nuqaqa unullawanmi bautizaykichis nishanchu manachu kanpas ari chaymantari nuqaqa unullawanmi bautizaykichis qhipayta hamuq Jesusmi bautizasunkichis unuwanpas Espiritu Santuwanpas k'anchaywanpas nispa ninawanpas nispa waykuna panaykuna chaymantapas riki kashllantaq tukuyapashllantaq
A ver, imanashamrik. Paymi bautizasunkichis Santo Espirituwan ninawanpas hinallataq riki nishallantaq riki hinaspan trigo waqaychanaqa Trigo waqaychanamanta rimashrik. Wakintaq marik chaynaman rik taqiman haykupunqa wakintaq ninaman haykupunqa naspa chayna anchi mana balaq trigukuna rik. Akhnata waykuna panaykuna mancharikuyta generaqkuna p'unchayqa rimaychawansi evangeliopas chayqa entendesunchia mas rato chaman kunanqa sonrayki Dios taytanchispaq alabanzantañataq rik rirusuman otu hakinqa rik takirusuman tukayrusuman kuna panayku hinachu manachu. Arikusa Turay Valentín hinaqa rikuq Dios yupaychana taykitaya churayrusunchis kaypiñan programaykichis Katikistakuna rimaynin. Alegremos nuestros corazones, dancemos, saltemos de alegría. Está cantando la hermana Sami Tica, Flor Sagrada. Me quedo con Dios, porque de su lado están las sonrisas ilógicas, la paz inexplicable y el amor inagotable. Canta Santuza, canta hermana, con emoción. ¡Aleluya! ¡Alaba, alma mía, al Señor! Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré para mi Dios mientras exista. Monasterios dominicales
ñañaykuna turaykuna ahnapunia kasian maymunayta riki Dios yupaychana takikunapas aswanpas riki kunanqa Navidad mia cercaña kasianchis chayqa Niño Jesuspaqpas takinapunia kanqa wakinqa awarishankispacha takichakunata chayqa maymunaychik kanman porque a veces manaña kunanqa awapunchinachik sino kaqkunallata takipakushallanchista ahna katinqa ñañay turay imata ruwakushankichis hawa llaqtakunapi ñacha wakinqa riki Santa Misamaña puririshankichis ari wakinpiqa riki tutayllamantan turay Valentín misaqa kayta yachan riki las 6 de la mañana 6:30 Ajá. Urubamba llaqtapipas shinata chirchirllabraq tiranku chaynallataraqmi kan ari wakinqa a las 8 de la mañana o wakinta riki chawpi misata riki 12 del mediodía ch'isintaq riki 7 de la noche ahnapuni may qinmapas nuqanchis rita atisunman tiempo chanchisman hina kaqtinqa pero siempre rinanchispuni maypiña chaypiña kaspapas riki Dios yupaychana wasimanpuni chaychaqa ama riki cristianokunaqa ari turay ñañay abrigarikuychitaqa chikachanta riki tutallamanta lluqsispaqa porque nishutapunin chiripish chirikamusyan chaymantataq riki achiw nispa nishasunman unqurusunmanpas chay hinaspa riki nishasunman riki imanaqtin taytay nuqata riki unquykunata apachimankimanish mana nuqanchis allinraq k'achawanchik chumpachawanpas churaykunchis chayqmanta apaykunchis chaychakunay kashan ñañay turay siempre yuyarichinakunanchispuni kashan como buenos cristianos amachanakunanchis kashan mana nuqallapichik qankunallapichik pinsananchis kash sino llapanchispa chaytan riki Diosninchisqa yachachiwanchis llapanchisqa sumaqta compartispa imatapas riki ruwarinanchispaq ari ñañay turay kaykunan kasiyan hinallataq riki napaykuykunapas kasiyan siempre niwanchispuni manaraq napayramankichu uyariyamusyaykin sapa domingo nispa ari ñañay maychaqa ama riki nuqaykupas sutimanta suti napayrakamunaykupaq pero ichaqa a veces ki Dios manta willakuyunapaqqa siempre concentrasqa nuqaykupas kariku chikanta chayqa tukuy sunquykumanta añanchamikiku ñañay turay maypiña chaypiña uyarimankikuña ki radio chawpinta kaspapas utaqchis ki redes sociales chawpinta kaspapas may kutita nuqaykuqa añanchakamikiku taytanchikcha sumaqta astawan riki Diosninchis saminchawasunchis ki uyarisqanchikkunamanta uyarisqanchiktataq riki siempre aplicananchispuni kasiyan manay chayllapichik qhipakunapas kasiyan turay ñañay anchita nispa riki anchitapuni añanchakikiku pikunacha maykunacha uyarimashankichis qankunapaq sumaq napaykuykachu chayta nispa ari kuna rimasiaranchis ki Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 1 al 12 huchamanta huchaynchista riqsiykuspa Diosman kutirikunaymanta castellano simpi kashanmanqa nisunmanpas hina kay conversión nisqamanta chariki rimarishasunman riki imaynan kasiyanchis nuqanchis hinallapunichik huchallansupanpunichik qospashanchis ichachu ñachu riqsiykuspa Diosninchisman kutirikushanchis anchikunamanta chay yacharisunman kay Evangelio según San Mateo nisqamanta chaypaqya riki astawan riki mat'ipaymasunchis kunanqa ñañanchis Luzmila paymanpas riki pasita qurisunchis allimpuni ñaña chay riki kunan nuqanchispaq Evangelio nisqami riki rimapaywashanchis conversión nisqamanta riki Diosman kutirikapunamanta imaynata nuqanchis kutirikapusunmanmi riki nuqanchis primero kinsakusariykan nuqanchis allinta yuyamasananchispaq pinsayninchiswan riki yuyaymanananchiswan chaymantaq ruwayninchiswan chaymanta sunqunchis uhumanta riki ayna riki kinsakuti chayqa riki pinsaninchikwanqa riki allinta pinsanan Diosninchisman kutirikapunanchispaq imallaq nipakuranchis chaykunatapas riki perdonaynakuspa chaymantaqa riki ruwayninchis riki chay acciones qapitaq riki nuqanchis riki huchanchista riki nuqanchis naranchis riki padre kashan riki paykunaman willarikapunas confesaykapunanchis chaymantapas waqchakunacha kashan chaykunata yanaparinanchis hina riki chayqa aynata riki chaynata ruwaspanchiklan riki Diosninchismanqa kutirikapusunchis chay riki conversión Diosninchisman kutirikapuy chaymantapas riki mana riki aynallapichu kallaninchistaq kutirikapuniña nuqaqa convertirakapuniña nispachu mana kasuma riki nuqanchisqa chay kutirikuspaqa riki mana bautizasqalla utaq mana casarasqalla kayapshanchis riki chaykuna mana yachaqa riki sunqunchismantachu kutirikapushanchis riki chaynata kutirikapunaskaqtinqa riki casaraykunanchis utaq bautizaykunanchis riki chay Evangelio nisqaman hina riki Kusa ñañay Luzmila ari chinapuni riki kasiyanki Evangelio
San Mateo Maimonayta yacharichiwashanchis ki Juan el Bautista huk ch'iñiq ukhupin riki waqyakusyan aswanpas riki manan napichu riki runa sunqupiraq sino aswanpas ch'inpi ankhina mana imapas wiñanchu riki hina chuchu ch'in kasyan a veces nuqanchis aqnaya kanchis rumi sunqu kanchis waqyakamshankun pero aqnalla kashanchis mana uyarikushanchischu pero ichaqa catequistanchikuna padrinchikuna nuanchis hamuychis misaman purimuychis nispa ima maykuti waqamanchis pero aqnallapuni kasyanchis chuchuchakuspapuni kasyanchis anchinayak kunanpas riki kay Juan Bautista ch'inñiqpa waqyakusyanmi runakunata huchaykichista saqirispa kutirikuychis Diosman nispa ari nuqanchis nisqanpis hina ñañanchis Luzmila hina aris huchanchista saqispa nuqanchis Diosmanqa kutirikusunmanmi ichaqa llapanchispis ruwarusunmanmi pero ichaqa permanecinanchismi chay huchanchismanta kutirikuspa kaqllapi no manan ninanchischu ña kutirukuniña y hasta kunanqa hukmanta riki imatapis ruwaramusaq chaymantaqa yapamanta kutirukusaq nispa sino tratananchis chillapipuni nuqanchis kayta no sichis riki mana ña nuqa riki confirmacionta ruwarunin sacramento de digamos bautismota ya kunanqa imataq Diospa graciallanpi kananpaq faltan huk sacramento que Eucaristía nisqaña chaskina y kallanqataq riki chaymantari chay Eucaristiapi sumaq kanaypaq sumaq Diosnipa presenciallampi kanaypaq chayqa kampuniaq huk sacramentopi sunt'ana riki sacramento de la confesión anki confesión wancha kay conversión mastaqa nuqanchis nisunman imaraykuchus confesionpiqa llapan huchanchikkunata nuqanchis riqsikunchis ninchis no señor kaypi nuqaqa huchallikurqani pampachaway taytanchisqa pampachawanchisya y chay pampachawasqanchistaqa imayna riki haqay tiempopi riki kay warminata riki ch'aqirqanku wasanchakusharqanku wasanchakushaqta tarirqanku kay warmita hinaspa riki apostolkuna ch'aqiyta munarqanku runakunapis riki wanchita sipita munarqanku pero ichaqa Jesus nirqan riki hatari warmi manan kanñachu pipas riki kunanqa pipas ofendiqniki nis hatari nispa y naspa niriki kunanqa pampachasqan kanki ichaqa amañan kunanqa hukmantaqa ruanquiñacho nispa niriki ama no vuelvas a pecar corre vuelve a tu casa ripuy y chaqa amañan hukmanta yapamantaqa ruankichu anki akama nuqanchis confesión pas sichis nuqanchis confesakunchis chayqa mana chariki yapamantachu riki kasqallanta ruwasunman sino aswanpas mañakuspanchis tratananchis manaña chaykunata ruwayta ankiya Diosninchispa kutirikuyqa kasyan kay tiempokunapiqa nuqanchispaqpas chaymanta rimapay wasillanchistaq ñañaykuna turaykuna aswanpas riki kay nisunmanpas hina Jesus taytanchismi nuqanchistaqa bautizawanchis nispa kay unuwan hinallataq Espíritu Santuwan nina yauraywan ima nispa ari ñañay turay nuqanchispaqqa riki a veces kay nisunmanpas hina Jesusqa ari bautizawanchis nuqanchiswanqa Espíritu Santuwanpas nina yauraywanpas y kayta chaskikunchis maypi kay sacramento de la del bautismo primer sacramento nuqanchis cristianukunapaqqa kasyan chiraykuya nuqanchis Diospa gracianpi kawsakunanchispaqqa kay sacramentokunata cumplinchis como cristianos no a veces maykuti nisunman no qhipataña mana kaytaqa manan bautismoqa allinchu nispapas nisunman pero quizás por awbe ñañay turay imapas pasaronman laq'akuspallaykipas o mallkipas imapas carrupas chanqaykuchu wañuynika aypamusinkima manaraq ki Diosninchispa gracianta ima chaskikushaqtiki wañu kapuwaq chiri imaynataq nuqanchis qipasunman anchikunamanta imankaypas rimariwanchis no convertikusuntaq Diosman chuchuta hapipakusuntaq qatikusuntaq imaynanpaman nuqanchis qatikusunmanmi nuqanchis ki sacramentokunata cumplispa Diosman puni ch'uyay sunquntin purikunanchis y siempre kay sacramento de la confesión man puni nuqanchis haykunanchis kashan nisqaykipis hinata ñañay Luzmila
ari noqanchis casado runakunaqa atisunman yachaskikuyta pero solterakunapas atisunman yaki Eucaristiata imchaskuyta pero a veces convivienteqa mana chaskikuyta atinchismanchik porque yachasqanchik manataq Diospa gracianpi hinaraqchik kawsashanchik chay yachi sacramentokunatapas junt'ananchispuni kasyan chay noqanchista kay Adviento killapi kay segundo domingo de Advientopipas Jesús taytanchis invitawanchis kay Juan Bautista waqyakuyninpa chawpinta imata invitawanchis noqanchista niwanchis kutirikuychis riqsiychis imakunan faltashasunkichis ima sacramentokunan faltashasunkichis qankunas taytanchista chiqaqtapuni chaskikunaykichispaq preparasqachu kankichis icha aqnallachu kasunchis anchita sapankanchis wasinchispi familiapi ayllupi tapinakusunchis allinchu kasyanchis Dios taytanchispaq hina chaskikunanchispaq allinñachu preparasqañachu kasyanchis imatan ruwasunman noqanchis maykuti familia uhupipas mana wawakunapis primera comunión bautismokunaltapas junt'ashankuraqchu aqnallapuni kasyanchis kusqallapuni tayta mamapis mana llakikushanchischu anchikunata ñañay turay noqanchis qhawarikunanchis kashanchita noqanchiski Adviento domingopiqa segundo Advientopiqa invitawanchis Jesús taytanchis no preparakusun paypaq sunqunchista alchasunchis convertikuspanchis sunqunchispi riqsiykusunchis huchanchiskunata imatacha noqanchis huchallikushanchis chayqa sumaqta riki chaykunata riqsiykuspanchis taytanchisman qatirikapunanchista kutirikapunanchista chaytan munan chaykunan kasyan turay Valentin imachatawanchis yapayarsunchis ari ñasta ñaniki tiempo ñaniki niramashanchis takichata churaychis mishkaychis nispa takichata entonces churrero sunsia takichata riki napaykusunchis pitachu esposita napaykusunmanpas a ver napaykusunchis ti takichawan a ver pita napaykusunchis kunan noqa ñapayrukusaq ukunqata llaqtapi noqa ñapayrukusaq papayta hinallataq mamitaytapas papaypa Juliankispi mamitaynipas kuchurumi paykuna uyarimushan sumaqta riki paykunaqa sapa domingo uyarimanchis chayqa chay takichanqankunapaq tusuyrusunchis Azucena Canchu, la Belina
Amigo Turaykuna, Casianchis, domingo 7 de diciembre, haría vísperas de nuestra mamita Inmaculada Concepción, Imatkayan Jaina, miércoles punchao periki, rimarimus yaraiku, imatan significan mamanchis María Kamana, Hucheo ponen cara, desde paipas riki, ogas jamant pach mahanar, maman buxam kasinchak mana ponen Hucheo karaña, ahlias caña carca. Dios ninchis pa maman kanampa ankitariki reconocimiento ruaran que papa pío akay naiwata kunaña 1854. ajá 1854 pe y chay mi kanariki 8 de diciembre pe chay tan reconocer que ari papa pío nerari que mamanchis mariaca puran chuyan mana huchayo warmin chay tan riki Inmaculada Concepción escawan rexico chaytan yuyarinchis kay 8 de diciembre punchawqa nuqanchikqa paqarin punchawqa maytachariki puririyunqaku sapankan templonchikkunapi parroquianchikkunapi siempre misaqa kanqapuni chayman puririnanchis riki a veces mana punia nuqanchikqa nisunmanchu riki imat nuqaman qukuwan chaykunaman puriqchu kashan nispa a veces yachananchis ñañay turay imaraykun mamanchis Mariata nuqanchis yuyarinchis no ninkuman wakinqa turay Valentín hachu Mariakuna nispa manan yuyarikunmi según imaynas riki reconocinku iglesianchispi imayna riki yuyarinchis riki kunan killaqa noqa por ejemplo yuyarishani kay killapi riki villancico takinaypaq riki huk killamanqa ima yuyarisaq ña huktaña riki noqa parte imanta imatacha ruwasaq chayta ahnayapay mamitanchis Virgen María purininpipas kashan imakunata riki pay ruwarqan allinkunata imakunas más resaltante kashan chayta yuyarinchis riki mamita Asunta mamita Inmaculada anchikunata ñañay turay chaykunata yacharinanchis kasyan enaqa astawanchariki evangelio mantapas mat'ipayamsuma turay Valentín Ari hinapuni waykunapunaykuna kunan punchi hukniypiqa qayn domingo imata niwaranchis estén en vela nispa hukniypiqa maquilla kashaychis nispa niwaranchis suyakusunchis taytanchis pa hamunanta nispa wayqipanay yachananchismi taytanchisqa hamunqan segunda venidapi chay huk ishkayqa hamunqa Navidad hamuran riki Navidad unchay hukniypiqa naceran señor kay pachaman hamuran anchita suyashanchis kunanqa 25 de diciembre hamunanta nuqanchis sunqunchisman chaymantaqa suyanallanchistaqa wañupuyninchiktapas wayqikuna mana yachanchikchu hayk'as wañupusun suyaqa quinsantinta suyakushanchis hukniypiqa segunda venidata riki taytanchis hamunqa riki huk tiempo juzgawaqninchis anchita kunantaj riki suyakusunchis Navidadta hinallataq wañupunanchispaqpas kaq chaypaqmi quinsantinpaq preparación kana imataq chay preparación nuqanchis ki agvientopiqa nishanchis señor kay huchakunan kasharan pero limpiaykuway nispa imina riki kunan napas riki Juan Bautistapas imatan rimashawanchis kay desiertopi renuncien a su mal camino hukniypiqa convertikuychis kutirikuychis Dios taytanchisman chay mal caminokismanta nispa ñan cercaña kashan reino de los cielos nispa waykunapanayku ajnata wajakushawanchis entonces chay profeta rimasqanqa iglesia kunanpas invitawashanchis convertikushanchis amaya ajna huchallapichu kasunchis icha huchallapichu kasumanpas iminan kasuman allinchu huchallapi kawsay kanman panaykuna manachu mana Anapuna allinchu kanman riki hay veces wakinkuna rumisunqa kanku riki mana imataq chay Dios a ver muéstrame nispa ninku waykunapanaykunata pero allinta yachaykunchis intendenciaqa imina chikakunpas riki mana nuqapas entendenichu hay veces sapankachi sunqunchis huk diferente riki porque mana Diosman purinkuchu wakinqa rituruman invitanchis mana munankuchu sacramento truay casaraco o bautizachi mana munankuchu amaña tomayñachu naqtanchis renegakunku hasta familia más renegakunku panaykuna no ari chinapuni riki familiapi imastaqa renegakunku riki nuqa ña nallarqashat colegiollapi rqashaqti riki profesor ni matemáticamanta niq riki na nispa riki a ver maypin kashan Dios existisqan nata chaypi matemáticapi resolvikun riki anhinata a ver
rikuchiwaychis nispa aynata nikuqriki chayqa inhinata yariki mana paykunapas rumisonqo kashanku riki rikushaspapas mana creenkuchu mana ininkuchu riki chinallataj riki familianchispipas kashanku mariki chaykunata qhawarinanchis riki paykunata ninchis riki invitarinchis haku misama risunchis nispa ninchis chaypas mana paykunaqa mana tiempuchaykanchu chay uraqa ruwanaymi kashanis paykunaqa riki ruwanan kuman imatachu ruwashanku nigushunkuchu ima chillawan paykunaqa riki ay huk domingota ña charirusaq manataq huk domingo hayk'aqpis chayamunchu paykunaqa silata suyashanku Kajullapi ñapash hamunqaku akin nispa kajullapi ña cierto riki chayaramunqaku paykuna anchikhinata yarikinanku chayqa pero ama ya ñuqanchis catequistakunapish riki na sayk'usuntaqchu invitayta riki niña familianchistapas riki familianchistapas wawa masinchikkunatapas señaq masinchikkunatapas riki invitacionpuni riki Ajá, chaynapuni wayqunapanaykuna kunan p'unchaykuna preparasqa kashananchis ima a ver kunan imintataq preparakusunman a ver panay hamunman riki wasikita Papa León XIV o si no hamunman presidente del Perú nuestro presi ima sutin nuestro presidente José Gerido. José hamunman wasikita imatataq ruwaq panay personayki Nuqaqa Imata como invitawa. respeto nuqaqa riki wasipi allantapuni waykuchiman wasitapi sumaqta alchakuyman riki mana puncha riki aqna riki millaypiqa chaskirimanchu riki t'ikawan t'akaywaqchu manaqchu bueno a veces voluntad niki chayqa no Ajá, qanmantapuni nasinki may iminata chaskiyta munanki chay qanmantaña no wakinqa t'ikachawan ima sumaqta marq'achispay chaskinku pero eso es no es decir no están halagando sino es tu manera de expresar tu cariño no o sea iminampamanta munakuynikita a veces wakin phiñakunkutaqmi anchinata t'ikakunawan Monseñor naqtinqa Daps chashkiyunku Ajá. munaytan haqay llaqtaypi ni siquiera organizaranapaschu Ya. paykunan p'achankuta pampaman chanqaspa aqnata chashkiyunku aqnata Claro, es un pastor de Ajá. nosotros que piqariki llapan sacerdotenchikunaqa turay presentawanchis Jesús nuqanchikwan kushka kasqanta ya no entonces paykunapas taytanchis señor manta pusawanchis chiraykuya nuqanchis paykunataqa respetuwan tratanchis entonces sumaq cariñowan ya nuqanchisqa paykunataqa riki imatapas atendinchis anchinachu kanman riki wasinpipas hamunmanchaypas siempre allinchata punia imatapas riki wayk'uruyman mijunachata ima kasqachanta sumaqta prepararuyman y chaymanta ima regaluchata ña quyta munaspapas ujiachataña chalinachataña no sé quyta munaspapas sonquyman nacimiento quymanmi turay Ajá, chaynapunia aqnataya nuqanchis preparanchis pi chayamushankunan aqviantoq imatan significasqa yachayarunaskunan aqviantoq significan venida llegada hukniypiqa pitaq hamushan pitaq chayamushan Jesús. Cristo taytanchis pero hukmantachu nasinqa mana ya ashwanpas hukmantachu físicamente niswanman riki aqna cuerpo mamas wiksanmanta lluqsinman mana ashwanpas imintataq nasinqa ya pero sunqunchikpi iminatataq chay nasiri maypachachus nuqan iminatataq rikukun niswanmancharik iminatataq chay nasisqan rikukunman kan ya nuqanchikpi munakuy pampachanakuy kawsay kan hukniypiqa mana millisimi lluqsimunñachu rik najalla rik hermananchis o esposita nimusharan rik nuqanchis pinsayninchispi ruwayninchispi y munakuyninchispi cambiarinchis manaña igualñachu ñawpaqhinañachu kanchis rik ñawpaq k'amaypakuranchis hay kayna karaw kayna nispay nata nish rik pero chaymantaqa Dios taytanchis chamunchayqa rikuchikunchis munakuywan pampachanakuywan k'aminarukuranchis charik chayqa nisunchis charik perdonayway papay perdonaway mamay nispacha abrazanaykusunchis kunan huñukuykachun navidadpaq aqnata kunan nananchis charik organizananchis charik familianchiswan hayk'aq tuparunchis chaypi wayk'urukullasunpas mijurullasunpas manalla wakinkunaq piensanku no sé imachkakunpas Navidad sahrachus chayta nakamunpas huk madre qayñinpalla hermana niwanku sahraqa supiruspas nispanin hermana huk chistita hina runakunata supiruspas puñurachin chaynapas rik sahraqa vinsiwanchis aqntachu chay supikun iminachkakunpas pero vinsinanchis nuqanchis mana tomanallachu sino mijunata mejor
regalota mejor, abrazota mejor, coinacusunchis, chipa preparakunan son conchest. Dios taitanchis mañaykus panchis, porque sapallanchis mana, acaso inimigos taps pero no atinchichu sapallanchis, mana atsumanchu ni perdón mañakuitaps sapallanchis, pero Dios taitanchis manta, paimanta mañakun seqa, chaqaita punia, wayqay panay, Dios taitanchis ka atiñoq y paiwan atención. Sinachu manachu konanqa yastaña oraps ganaramushawanchis ñampanay, tukuyapusuncharik. Ari kusa turay Valentín kusa ari kimati pairin kimaimonayta chintaponian iñaq masikun nuqanchis preparas qapuni kashananchis. Imaynapas pipas ima hatun visitapas compadrikiña comadrikiña kashan riki chips imaynatan preparakunki riki allintaraq riki uhiatapas ñak'arunki qutapas wirawiranta hap'iruspayki riki ñak'anki aqnataya Señor Dios ninchispaqpas allinninta nuqanchis ofrecenanchis kashan mana yariki aqna puchullantañachu mana yariki chay misamanpas rinanchis kashan primero napiraq riki aqna concentrado aqna allin preparasqa a veces rinchis misamanpas solamente maypachanchis fiesta patronal kan o llaqta imapas kan chiraykulla rinchis chaypas lista cumplinaykilaykulla rinki pero mana aswan tukuy sunqumantachu allin kaqtachu taytanchismanpas ofrecesianchis anchikunata yacharichuanchis ari nuqaykupas maymunayta riki Dios rimshaykuy programa catequistakunaq rimayni ña riki p'uchukay patamaña chiyaypuyku chayqa siempre agradecemos a internet impecable hinallataq riki director Padre Bernardino Turpo Estrada paypaq sumaq napaykuy kachu chaymantapas riki huñukuykunamanpas puririsunchis hermanos y hermanas actividadkuna aparikushan parroquianchikunapi clausurakuna encuentros jornadas cursos de catequiskunapas kakushanraqmi chayqa chaykunaman makichalla puririsunchis chakichalla hermanos y hermanas kasuykunapuni kachun parroquianchikwan siempre rimanakuspapuni ama riki sapallanchispunichu chitanes tukiapunchis hermanos y hermanas siempre imatapukuykunapas kaqtinqa waqharikamuychis turay Valentín kaqtinpas o personay kaqtinpas o taqchis riki Padre Bernardinoman waqharikamusunchis tapukamusunchis internamente imakunan kasyan o imatan hamsaqkumana nispas willarikamuychis ñañay turay ari pendiente kasyan riki kay 13 de diciembre p'unchawpaqmi kasyan actividades ninchis escuela catequisispaq anchipaq coordinadorkuna waqharikamuychis sapanka decanaturanta hinallataq riki catequistas interesados waqharikamunaykis kanqa chayta nispa tukyapsunchis turaypi maymi nuqapas rimapaymaraykichis panaykichis ñañaykichis Rosemary Santa Cruz hanampa catequista de la decanatura anta nuqawanqa huk piña tuparukusunchis tinkurukusunchis ñañay turay qankunaspas despidiyakapuychis Despidiyakapuy esposita. Ya, allimi ñañay Rosita, allimi kiqa hinallataq kunanqa ñaki k'uchukayman nuqanchis charonchis riki chayqa amaya nuqanchispas ñañaykuna turaykuna purisunchischu doble vida nisqa riki nuqanchisqa purinanchis Dios ninchiswan kushkallapuniya chayta nispa nuqapas huk kutiramunaykamanñacha Kusa waykuna panayku nuqapas miércoles taña kutiramsaq waykuna panaykuna rikunaruksunchis toparuksunchis miércoles p'unchaytaña napay kachun llapallaykichispak waykuna panaykuna kunanqa sumaqta kusikuywanpuni huñuruksunchis familianiswanpas Santa Misanaman riruspanchis waykuna panaykuna kusikuy p'unchay kachun llapallancianusunchis Gloria yapaq churipaq Espíritu Santopaq Qayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkay pachakamapas hinataq kachun Jesús Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, hinataq kachun Jesús